Kalong ke Jingïap ke bapenlengo ik babon bamaria ke hagastap jangka arpulai tarik nailar arja arpusau makin yo pediang ik kubor jaga jingklat no samla Kynjaimon Amse ubolong unoya saj any balapau hakakam nagathan East Giant Hills District. Uniu noya saj any ulaklat no ahdin ke jingetengku kali kabusong yaka Kynroh kata hakapor siteng senia ko hakapor sibije lai pusan jangka arpulai tarik unailar arja arpusau. Ya kini ke Jingïap lalap daki katu kat ni ki beriu ya kebar kila benyo iya kawi ke kali ke bala pra Phom ha ki benta basakman ha ke bala suba bakala lej pentenra ya kawi ke Kynroh harut surok bak hadakia East Giant Hills District marjan ke petrol pump jangka East Giant Hills District. Lalap ru bagi dan saungot ki beriu ha keteka kali ha ke bawen ki bala yo jingtep bau deu samla na saj an bat unong Traimon ngobha bapau khmat karilum jaintia samla Kynjaimon Amse bala yap no na keteka Jingïap kat balai ngot pan kila mensau jur. Ang bakatay kali kadang wan nagi benta kalat rembai batmu benlet chakli riat Henry hamar bapoy hakatay jaka nakadaw ko jingban ulo kalalaj bentenra eka Kynroh hak bau bonya eka kali lam arngot ki basyong hadien kila mensaujur bala penkit yaki syagi jaka sumar ha Shillong. Kalong jarang kat basitayo mensua usamla Kynjaimon ulabu jing Mudui ha Giant Hills Autonomous District Council ban persya yaka jing I no objection certificate yaka MS Meghalaya Private Limited ban sna yaka karkhana penmi dobilat hasnong wayajer ilaka narpo klam ke jing munjur ka dorbar ilaka narpo. Hakatay ke Mudui ulamaham bantan yaka JHADC syayeng kashari lada kampendu yakatay ke NOC. Hagi simbo sedang komunong Traimon ngobha haus nam arajar khanyo usamla Kynjaimon ulakran bha halor ka jing'e kisnong kum ka huroi ka Hingaria bat kiwei pat kisnong hakapot kari India bat Bangladesh namar bakim dan surok kilan ajing sumar ka network mobile bat kiwei. Uniu samla ulatan syayeng kashari Meghalaya yak sarkar India bat yak National Highway Authority of India namar ka jing sniu palat ka surok na rata chera shalom snong kabadai ka benta jong ka National Highway benriu ha East Giant Hills District. Haus nam arja arpulai usamla Kynjaimon ulapenya so bat ka Meghalaya State Legal Services Authority kumu Legal Aid Council na ka benta ka East Giant Hills District. Lakai hak arpau tarik kelalingkat kat kandai spa kandai pusau padudai nagasnong kiang hapo lumsnong Community and Rural Development Block East Giant Hills District padudai ru hak kapor assistant rang ba snong ka kiang. Usamla Kynjaimon Amse ula pendap ya law degree jong na Rajiv Gandhi National University of Law RGNUL Patiala Punjab hadin bola pendap ya jing pule higher secondary na St Edmunds College de ru bojuket ya khia ka son bat uju yang ban ya khun ya hak upat ba ban laj na ki jingsha yu roj. Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing'im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya